Urumva Shafiki? Ndi kumva. Mfite pre-contract ya Kiyovu ya next season, nzajya kuba coach muri Kiyovu. Subizi ko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi. Sasa ntabwo najya gutoza muri Kiyovu, yaragiye deuxième division. Kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division. Uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Subizi ko nge najya mbeshya wa mugabo we. Nge njya mbeshya wa mugabo. Ndikumva gocha, ndabizi. Uramfasha ikirere kandi urabizi Drogba si mukunda. Ndabizi ibintu yankoze. Ndabizi nanjye yankoze ibintu. Nawe icyo yagukoze urabizi. Yego. None uramfasha iki wa mugabo? Kocho urabizi turi mu kifungo. Yego. Turi mu kifungo. Cyo nagombiye ikintu ngiye kukufasha. Ko ebana sinzi ikintu wamfasha. Ndashaka kuvugana nawe, navugana na Shaurini. Gasongo naga agikina ariko. Azakina. Gasongo we ni inshuti yanjye, we ndamwizeye 100%. Ubwo rero sinzi ikintu ufasha wa mugabo. Ikibazo ni ikifungo Swaumu. Swaumu none ubwo nkora iki? Nago byemewe muri Swaumu. Nago byemewe muri Swaumu. None ubwo ndakora iki rero? Ngaho ngira inama. Icyo ndi bukora. Maybe vugana na abungabo. Na Gasongo na Shauri. Ego. Nimero ya Shauri niwe ntago ngira nimero ye. Gasongo wenda. Okay, ngiye kukuyishira hano kuri nkwereke. Numira kuri WhatsApp. Okay. Ujye muri detail. Hitimana. Reka tubanze twumve Gahamanyi mu kwezi kwa 5 2022 nawe. Bari bamaze rizwi. APR Didier Gahamanyi. Yari umwataka wa Etoile. Bari bamaze gukina na APR. Umunyezamu akora amabara pe. Atari kuvuga ngo umupira wamucitse, afata umupira akawihera umwataka. Icyo gihe APR yabatsinze. Aho sibinera? Yabatari bitatu. Ariko harimo bibiri by'umunyezamu. Umunyezamu yatashya narira. Barafinda rwose. Wa munyezamu icyabaye fan club ya APR yitwa Intare. Ubitakiri no kwibere rwose kuva icyo gihe, kuva uwo munsi cyangwa sitakina ariho. Kuva iracyariho. Icyapa cy'Intare cyakiriho. Ntabwo nkikibona. Bande? Barabeshye. Barabeshye ngo hano kuri VIP ngo bahaciye ibyapa, ariko sibyo. Ibindi se ko biba bihari. Hari nabo byagize ku ruhare rega babafana batakiza ku stade. Abafana ba APR bo mu Ntare baravuze bati Etoile turayitsinze nibyo. Ariko oya. N'umuyobozi w'Intare asigaba muri reka twumve ninde? Didier. Ikibazo gikomeye no mupira ni ikibazo gikomeye. Ni APR yiha politike navuga idashoboye, igashaka kugira ngo ikumveke igihugu ko itwara ibikombe ariko nta bushobozi bwo mu kibuga. None se nimba tugiye gukina twarakoze atrenumi cyumweru cyose ugasa neza ejo Inyamirambo mu Rwambariro ngo sasa abayobozi bacu aba APR ukumva ngo abayobozi bacu bakaza na kocha bakegeka uhabura nk'iminota nka 15 ngo match itangire, ngo match rero ngo twarayitanze, match bagomba kudutsinda 4-2 cyangwa se 3 nyine akajyamo ikari ibitego 2 bakazajya bashyira
kazajya banashyira rwose abataka bakadushyira ku ruhande ngo nawemereye gushyiramo gutsinda cyangwa gushyiramo ingufu yawo n'uburyo hatari hajyamo ibitego 2 cyangwa 3 bya APR. Abazamu nabo bakabwira gutyo. Nk'abantu rero babonye abazamu ejo batsindwa, yego wenda nabo bakoze ubuswa batangaga ibigaragara, ariko yari yo konsigne. Yari yo konsigne, ntabwo deja bakwanga iby'ubuyobozi bubabwiye kandi aribo babahemba. Ni babitangaga nabi, ariko niyo gahunda. Urabona natwe muri weekend sino kuvuga ngo APR yaduhaye amafaranga, ahubwo iradufasha gutsinda Marine. Muri urabona umwanya turiho ni mubi, iradufasha gutsinda Marine na Espoir. Hari amatandatu rero urumva ko kuyabona kwacu leta bitugize imbere natwe. Niyo gahunda ariko biba bimeze, ariko gire nk'umuntu utaburi mu by'umupira wicaye muri stade nyine ababona APR nyine yatsinze, ariko nta mupira bafite, nta byatari. Ikindi se nibabonaga ko ari ubusabane, bwari ubusabane, kuko twaranaganiraga mu kibuga umugabanye ritime bagatsinda iki n'iriya penalty badukoreyeho bari bamaze kutubwira ngo bagiye kuduha kimwe. Uyu nguyu ntabwo yakinaga muri Etoile icyo gihe, ariko ubu ngubu ntabwo interview ndumva wagira ngo ninshya mu matwi yanjye. Byarangiye gutyo. Uyu mukinnyi watangaje ibi ntiyahanwe ngo ahanirwe gutangaza ibinyoma. Ibyo yavuze ntabwo byahanwe, abo yavuze ntibahanwe, ayo makipe ntiyahana. None se hari wa club ye ntiyahana, umupira wacu usigaje iki? Ariko urumva hari ikibazo, aho bigaruka na makipe akomeye gusa n'amateye yego birimo, ariko aza ku ruhembe. Niyo mpamvu ndimo mubwani Migi kumuhana bishobora kutaba. Nta Peri ni Rayon Sport ni Kiyovu, ano makipe dufata nka niyo yabizanye, ariko nta kipe nimwe itabikora. Nta kipe nimwe zamugeze gufungwa ninde? Rupari witwa Rupari. Niwe yafatiwe mu bintu nk'ibyo bya ruswa na fungo. Ariko nawe yamazemo icyumweru kimwe. Ariko kimwe se yaraburanye ngo bamuca amande, kandi yatangaje n'abantu bandi ngo bafatanye ibyo bintu. Bamuca amande se umupira ukeneye amande, birangira gutyo. Ariko wa mugani mu ndebere ahubwo se Rupari nta kina. Icyo nibaza ubu nta kipe afite ubwanwa bwinshi, cyangwa nyuma yaho nibaza yahanwe ku buryo umwana wese wabyumva yavuga ati sinzakinisha ibi bintu. Hari ikintu biri buza gukorwaho, ubundi hari ikintu biri buza guhinduraho ku myitwarire dusanzwe tuzi y'abayobozi b'amakipe y'abakinnyi, ndetse n'uyu muco mubi umaze kuba nk'imungu niba ariko twabyita. Migi niba ari inyanja ni agafi nka ka Thompson, ariko harimo na za Barene. Ibi bintu ahubwo ni isambaza. Ibi bintu bya match fixing ntiyabigeraho, ni agasambaza gato. Ibi bintu bya match fixing bihari muri mupira w'amaguru w'u Rwanda. Federasiyo irabizi ko bihari, abayobozi b'amaklube babikora barabizi ko bihari, abakinnyi barabizi ko bihari, abasifuzi barabizi ko bihari, impande zose abastakeholders bose byageze no ku bayobozi bakuru b'igihugu, aho Perezida wa Repubulika ageze kwivugira ngo uyu mupira wanyu urimo ibintu yakoreje tenime bita bituga ahita arenzaho n'indagu na bituga. Urumva ni ibintu bibiri. Bituga ni ibi ngibi nyine, ni za ruswa nyine, ni ruswa mu mupira. Ikintu gihari uburyo bwo kurandura iki kintu bimeze nk'uburyo bwo kurandura amavunja. Kwirukana Migi muri Muhazi ni byiza, na ejo nari nanabimusabiye. Hari izindi nzego ebyiri nari nabwiye, Federasiyo na RIB, nabyo ntegereje kureba icyo zizakora. Si ukumushinja, ahubwo gye nasabaga ko akorerwaho iperereza, niba arengana uwabisharinze nawe akabihanirwa, kuko byanduje byasize icyasha isura ye, ariko niba atarengana nawe akabihanirwa mu buryo bwihanukiriye. Ariko rero kuko ari agatonyanga mu nyanja, twabonye ingero nyinshi. Migi nibiramuka bimuhamye akabihanirwa, azaba intangiriro y'urugendo rwo kupirifia umupira wacu. Muzi twiga muri secondaire na primaire, ariko ibyo twigaga ibintu byanuza bya filtration yo kuyongorora, uburyo bwo gupirifia amazi ni ikintu dukeneye cyane. Habagaho n'imiti yo bitaga za siro bashyiraga mu mazi akayagira. Dukeneye siro mu mupira wacu. Ndatanga impamvu. Ubu ko Migi yafatanywe igihanga
kuri Shafik Bakaki akavuga ko yanga Drogba. Abantu bagiye muri telefone ya Shafik Bakaki cyangwa ya Drogba ntibasanga none ibindi nabo bibashinja. Birashoboka. Abantu baba muri uyu mupira bivuge gutya. Abatoza muri uyu mupira baba mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri. Abayobozi bayobora amakipe mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Aba team managers, abakinnyi ubwabo. Hari umuntu ushobora kugenda ngo afate Migi amutemere hitaka baramutse babahurije nko mu kibuga. Bise binyibutsa umurongo wo muri Bibiliya, reka nze ngushake. Uvuga ngo iki? Hari umurongo wo muri Bibiliya. Inkuru y'umugore w'umusambanyi. Yezu avuga wahanaguje imisatsi ye amarira. Iba muri Yohani. Yezu avuga ngo ngaho utarasambana namutere amabuye. Uyu murongo wo muri Bibiliya uba muri Yohani igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Reka nze ngo basomere. Iyo ni inkuru. Umugore w'indaya. Umugore wafashwe asambana. Umusambanyi. Naho Yezu yigira ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro y'Imana. Rubanda rwose baza bamugana. Maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarizayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana. Bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati mwigisha. Uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha ngaho namubanzi buye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigaraho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati mugore babandi bari he? Nta numwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati nta numwe mwigisha. Yezu aramubwira ati nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Impamvu mbihuje n'iyi nkuru yo muri Bibiliya nuko muri babantu bose natondaguye bose babahurije nko muri stade Amahoro bakavuga ngo umuntu utaragerageza guhamagara umukinnyi, guhamagara perezida ari perezida w'ikipe, guhamagara perezida mugenzi we kugira ngo amusabe amanota, amusabe ko yakwitsindisha rimwe na rimwe bagatanga n'amafaranga kandi menshi. Hari ikipe numvise ngo bakwiyanura bahereye ku basa.